Bollywood actress lar takle chelo em Aishwarya Rai chuan apian cham kumsom nga pakhat na November ni khat kumsan hi somni pali khana loma a birthday hi kajol baka celeb dang te pon an wish ani Aishwarya Rai Bachchan Miss World lo ni to le Bollywood industry ya lot king berte zinga mi hi a fans te baka celeb engemozatin a birthday hi an wish ani du sak tu zinga chuan kajol hi alang sar hlea Instagram a Aishwarya hi engtik lai proa chelo reng ti yin athalak moi tak nen a thian nu pian cham hi a wish ani hei hian Bollywood huang chunga in po na thatak an nei ti atarlan baka film star theuwa po in ngai sana umti ati chiang hle Ragul Preet Singh Indian cinema mi poin Instagram a wish vele boka limna le hlotlin na kum thar lo turatan hian adu sakna a hlan bok hetianga du sakna sang adon lai hian Aishwarya hi apasal Abhisek Bachchan lagatangin piancham lompuina thu pos engma adong lo thunga hei wang hian fans te an thin rim hle tin Abhisek baka hian apa Amitabh Bachchan le achung te lagatangin social media lama lompuina thu engma mu tur aom lo Reddit user pakhat chuan Aishwarya le apasal Abhisek Amitabh le Jaya te thalak ho na aposa ti hian azia Abhisek Bachchan le achung te lagatangin Aishwarya piancham kumsom nga pakhat na lompuina thu engma pos aom lo hei hian anin then ti chiang takin anem nget ati Reddit a hian comment atam ema chung zinga pakhat chu Aishwarya hi alhim lo ani chuan kalbo turin dikna nei ati user dang pakhat le chuan Aishwarya hi active takin acting lama kir le ro se achung te deu so na shim po ti hin a komena pakhat dang le in musit takin an enani chuan ading chuk ve ngei turani ti hin a comment vele bok Abhisek Bachchan hi social media entirnan Twitter le blog anga te a active lea ma se Aishwarya piancham kumsom nga pakhat na a wish na mu tur khoya ma aom lo thung heti lai hian mi then khatin kumsang hi soma athil lo posto an hai chuaka a fans te hna Aishwarya an wish awangin lom thua soi ani hei chau hi la nilovin Amitabh Papon amo pianchama hian a fans ten an wish awangin lom thua lo soi vele to boka Aishwarya birthday lom nan ta cha chung koin zanria anei tur thua lo posto ane Aishwarya hian a pianchama Abhisek le apa Amitabh lagatangin wish na adon lo lai hian Aishwarya ero chuan an pa fa hian an birthday ya an thalak a post thunga kumin April ni somni Abhisek a pianchama khan Aishwarya hian an chung kwa apasal le afanunena thlan lakna chu posa love ada ane October ni som pakhat kumsan hi somni pali kha Amitabh Bachchan a piancham ani vele boka Aishwarya hian apa hi afanu aradia nena an thalak dun na mangin awisa happy birthday pa dadaji pathianin malsom reng chero se tigin awis ani heti lai hian Amitabh hian Aishwarya hi kumin a birthday a hian awis mi alo thung Abhisek po hian anupui hi awis mi alova nimasela ama pianchama ero Aishwarya yen ama awis na chungkwa than lakna ngei chu ama po hian a pianchama hian mang vele boka love tho chu da vele ani hetiang hian ni tak sia chuan mitam tak thin lunga Aishwarya hi apasal le achungte hian an holle ani an ring nimasela Aishwarya eroin apasal le apa birthday ya po alangai hlutzia ti lannan tun thleng hian alawis ani hetianga boruak aum chok mek lai hian Abhisek hian mi chedang date angin
thu thang aum le toa chunu chu nimrat kor hi ani Reddita athil post a viral ta ka tangin hetiang hian thu thang aum chowa chuti lain actress Nimrat Kaur hian Diwali pualin video siam ani Nimrat Kaur hi Abhisek Bachchan ne na inzom na thu thang an nei chungchanga headlines tam tak alwa meka Instagram reels upload ta a followers te tan thu cha thatak asera api yin atoi om lai chu mu ani video a hian Nimrat hi api ne na hunhlim tak an hmanglai mu ania Punjabi tong mangin reels asiam chu achana soifia ani actress hian a followers te insta kaltangin Diwali chibai Hindi Punjabi tongin abuk ani video share lai hian captiona api le achung te baka offense te zong nena Diwali chibai abuk vek hlom ani tuna hian Abhisek le Nimrat ingkar chungchang hi alar view na yin an pan hi hian an ingkar chungchang a hian engthil ma soi an nei lo Nimrat hian ama personal life ami mal nun chu mi zong ria ta pon sar du lo thu soya an na a rilupe ga du ti asoi ani heti lai hian Nimrat hi section 84 ra Abhisek pa Amitabh Bachchan kianga atel ve thung don ani report then khata Abhisek hian anupui Aishwarya chu a film chanpui Nimrat Kaur nen anbum niya soi ania avoi khatna tan Nimrat hi atong chuak ve ta a heng thu thang tam tak hi chanchin thalo tak hi ti top mai a har sat thu soi ani The Times of India yin antarlan danin Abhisek Bachchan ne na anin ngai zon na thu thang chungchang asoina Nimrat chuan thil engpo kaloti thei mi ten andu zong a piang an la soize mi ten andu zong a piang an la soizel thei heng thu thang te hi ti top thei anilo kana a rilupe ka du zok ti yin Nimrat hian soi ani Nimratin he in soi fi na hi Reddit post a viral nuwa aneya fans te pon Abhisek hi anupui laka arin omlo niya soin an soisel na salhe bok Abhisek le Aishwarya te inchen na thu thang aum mek lai hian rindan sang po aum nuala annu pa video hlui le thar tam tak social media a viral na sahle tunlaya thil thleng tam tak te nen annu pa boina hi an soizom bok tuna hian Abhisek Bachchan video chu social media adar na sahlea Amitabh Bachchan le Jaya Bachchan fapa hi Mumbai airport a mu ania athian pa producer Banti Walia le afapa chuan Abhisek hian zui ani paparazzi ten social media video an share a hian Abhisek Bachchan chu airport atanga chu alai hian athin rim mel hle paparazzi te laka atoke kalometi yin akalsan ani hetianga Abhisekan a co-star Nimrat adate anga thu thang aum ta ka chuan mitam takin Aishwarya le Abhisek hi anin then tak an ring toa achan chu boruak athat lo em wang ani amaro chu Aishwarya hian apa Amitabh le apasal Abhisek te hi an pian chama alawis ve a an laka ril ruthatak alapureng thung ni yin alang ole tuntumatan chuan khati zong kha ani e